Bandla liyabingelelwa ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Kuyintokozo emangalisayo ukuthi sizoshare ilizwi likaThixo ngegama lenkosi yethu Jesu. Singena phakathi komnyaka oyisiminya kakhulu. Umnyaka ogutshuzelwe isiqubulo esikhulu esithi Pentecost 2024. Siza khuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona Asibafuni omagebhela sisiya ku Pentecost 2024. Ndaba ithi asibafuni omagebhela sisiya ku Pentecost 2024 kasikhulekele. Baba ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, obuthanda ukuthi babe la sebela, lobuthanda ukuthi balalele sebelalele. Ngicela umlimo omangalisayo ngifihle ngemva kwesiphambano. Ababukeli labalaleli bangezwa mina, bazwe izulu likhuluma phakathi kwabo. NgoJesu ngiyakhuleka, bonke abangaphansi kwelizwi lami kabathi amen. Siyabonga abathandekayo, ngibala eBhayibhelini encwadini kaMateyu chapter 25 kwesincane singesika 14 lo 15. Libala kanje ilizwi likaThixo: ngoba kunjengomuntu owahambela kwelinye ilizwe, wabiza inceku zakhe wazinika impahla yakhe. 15. Enye wayinika amadola angama500, eyinye wayinika amadola angama200, leyinye amadola angama100. Kwaba yileyo laleyi njengamandla ayo, wasuka wahamba. Inkosi ngezelele izibusiso ekufundweni kwelizwi layo. Amen. KuMatthew chapter 25 evesini lingeka 14 lo 15 sithola indoda, kuthiwa lindoda yabiza inceku zayo. Indoda leyi ithe isibize inceku zakhe, elesindebele iBhayibheli ithi wazinika amadola. Ungaya kwenye iversion ithi wazinika amathalenta. Kwini okubizwa kuthiwa lithalenta? Ithalenta kwesinye isikhathi yisipho ozalwa ulaso, okungadingi kwesinye isikhathi ukuthi uyesifundela, uzalwa sigeleza egazini. Abanye balamathalenta abaphiweyo okuluka, abanye balamathalenta okugijima, abanye balamathalenta okudlala ibhola. Kodwa kule definition kumbe kule ngcazelo enthokozisileyo yethalenta, ungahamba uyecubungula kulabo abacubungula amabala, bazakutshela ukuthi ithalenta lalisetshenziswa izolo njengesilinganiso esokulinganisa igolide kumbe isiliva. Ithalenta bathandekayo yisilinganiso segolide kumbe isiliva. Ungaya kulabo abemba igolide, bazakutshela ukuthi igolide liyamezhwa ngama-ounce, limezhwe ngama-grams, limezhwe ngama-kg, limezhwe futhi ngamathalenta. Ngamathalenta. iBhayibheli nxa lisithi lona, indoda leyi yasithatha amathalenta yasiwachiyela inceku zayo. I1 talent is equivalent to 33 kgs of gold. Amathalenta amabili, they are equivalent to 66 kgs of gold. So indoda leyi kayibachiyela into ezincane. Lo eyamchiyela ithalente elilodwa yamchiyela 66 kgs of gold.
lo wamtshela amathalenta amabili wamtshela 66 kgs, wamtshela elilodwa wamtshela phose 33 kgs, wamtshela 5 wamtshela 33 kgs times 5. Ngezinye indlela wabapha amathalenta ngobunengi bawo. Ungakwabemba igolide bazakutshela ukuthi igram yegolide iyenza 60 US dollar. Ukuze uthole i1 kgs of gold you need 1000 grams. I-kg yegolide yona isenza 65,000 US. Manje iBhayibheli lithi lona lindoda yasibachiyela amathalenta. Lo owaphiwa ithalenta elilodwa ngezinye indlela lo owaphiwa ithalenta elilodwa yi 33 kgs of gold. Nxa wayengalithengisa wayesala le 2,140,000. Ngezinye indlela uchiyelwa omunye ithalenta elilodwa which is 2,140,000. Owesibili ophiwa amathalenta amabili aphiwe 4,290,000. Owesithathu ophiwa amathalenta amahlanu uchiyelwa 10,725,000. Bathandekayo babengathi abantu bajayele ukuyilulaza lindaba babona ngani bachiyelwa amapeni. Hayi, la madoda hachiyelwa imali ezwayo, la madoda hachiyelwa amathalenta okwakufuze bawasebenzise. Okumbusise ngaleyo vesi ithi ngoba unjengomuntu owahambela kwelinye ilizwe wabiza inceku zakhe. Okokuqala inceku azithumayo ngezakhe ubiza inceku zakhe ezivele zisebenzela yena, ezivele zisensimini yakhe, ezivele aphila lazo, azibize inceku abesezinika amathalenta. Umnikazi bathandekayo we 2,140,000 nguye owabaphayo. Umnikazi we 4,290,000 nguye owabaphayo. Umnikazi we 10,725,000 nguye owabaphayo. Imali ngeyakhe, amathalenta ngawakhe, abesebapha. Hayi kalingizwa bathandekayo, ubaba osezulwini usukile wabuyela ekhaya ezulwini, kodwa njengamalungu ebandla esizinceku zakhe ngokubhaphathizwa siba zinceku zikaThixo. uThixo utehamba wachiya esabele amathalenta levalwe mangalisayo. Kakula talenta elincane kuleyinye ngoba le 2 million levalu, ole 4 million levalu, ole 10 million levalu. Wasebapha amathalenta according to their own ability, ngokwenelisa kwabo. uThixo nxa esipha izipho zokumsebenzela usipha ngokwanelisa kwethu. Uyakwazi ukuthi angakunika isipho sokuchumayela usenelisa ukudonsela abanengi empusweni. Uyakwazi ukuthi wena ngenxa yokuthi ukuphile isipho sokuhlabelela uyenelisa ukuthi abanengi badonselwe empusweni. Uyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi ukuphile isipho sokufundisa wenelisa. uThixo usipha izipho ngokwenelisa kwethu. Kasophutha ukuthi ungumhlabeleli, kasophutha ukuthi ungumjumayeli, kasophutha ukuthi ungu-elder, asophutha ukuthi ungumdikoni, asophutha ukuthi ungu-personal ministries director, asophutha ukuthi uthungamela i-stewardship, asophutha ukuthi ungu-asha, asophutha ukuthi ungu-interest coordinator,
coordinator, uThixo usinika ngokwenelisa kwethu. Hallelujah. Bhayibhili lithi inkosi yabanika njengokwenelisa kwabo. Ibisisithi yona uthe sebaphile lo wephi wamahlanu wahamba wasebenza angezelelwa haba ngu10. Sisonkeni nxa wayephiwe 10,725,000 wasebenza amnika iprofit, wasala ethwele ezandleni zakhe 53,875,000. lo wayephiwe amabili ayeworth 4,290,000 wasebenza amnika 8,580,000. lo wayephiwe lilodwa wayethwele ezandleni zakhe i2,140,000. Bhayibhili nxa libhala ngaye kuverse 18 lithi kodwa leyo eyayamkele elilodwa elikhulu kodwa leyo eyamkele amadola alikhulu yasuka yahamba emhlabathini yafihla imali yenkosi yayo. Alikho lami uthatha 2,140,000 US dollars agebhe afihle imali yenkosi yakhe, adecide ukugebhela lokho kungayisikho kwakhe, adecide ukugebhela lokho akuphiwa inkosi. Hayi bathandekayo, uThixo usukile wayekha ezulwini wasesithiyela amathalenta, kodwa silohlupho ebandleni ngabantu ababizwa kuthiwa ngomagebhela, abagebhela izipho zakomoya. Indoda leyi yagebhela into levalo 2 million asomali yokugebhela. Indoda leyi yagebhela yaba busy kakhulu ngezinye izinto, yabona ngani leli talenta lizayidisturba. Kulabanye abantu abandlaleleyo namhlanje abalesipho sokuhlabelela, kodwa dala sagejelwa. Umuntu wangikhona ungamcela ukuthi ahlabelele, ufuna ukuncengwa, uyaqala ashayina tayila ntele, akutshela ukuthi namhlanje ukuthi voice yami ikuthi ampracticanga, ikuthi sokuyisikhathi omagebhela. Abanye banesipho sokuthungamela ibandla, i-nominating committee ikulanda ngo-2024 sicela ube ngu-elder magebhela. Wathi lo nyaka ngisaphumula, ngisake ngichawe ngumoya, ngibona ngani ngiyabe ngingekho, kodwa umnyaka uyaphela ukhona. Ngikhuluma labomagebhela bakhona, omagebhela banesipho sokuchumayela, kodwa ufuna ukuqala abone ukuthi onithungamela ophezulu ngubani ukuze nisebenze. Usebenza ngenxa ukuthi ufuna ukuthunganyelwa ngomfunayo, ungumagebhela. Siya kuPentecost 2024 omagebhela kungathiwa kuyathena abachumayeli kababuyi ngoba bazibona bengani bangabachumayeli abangcono ngoba ungumagebhela. Siya kuPentecost 2024 abanye bathi ngibhizi angisoze ngithola isikhathi sokuchumayela, angilaso isikhathi sokuhlabelela, angilaso isikhathi sokudistribute ibhuku, angilaso isikhathi sokuthola amaphepha eVOP, angilaso isikhathi sokulandelela ama-training. Mina ngibhizi ngilento ezinginika imali magebhela. Hayi indoda leyi yagebhela yafaka isandla esikhwameni yabhoda yakhonza
kungani into zinormally gebhela isipho sikamlimo. Phela wena kudala wawuthama effort kukhithika umuhlwa kodwa khathesi kawufuni ngoba ugebhele. Kudala wena wohlabelisa ibandla walezi sukume kodwa khathesi uyantela magebhela. Kudala wena wawusithi ungangena ku department whether yi-Sabbath school ibe lamandla amangalisayo, whether yi-prayer band abantu bathandaze kuvuleka izulu, kodwa phela khathesi ukhalele wakhalala umsebenzi kamlimo wathi kuthi echurch abantu bangikhuba. Uyakhubeka ukhalale ugebhela ithalenta magebhela. iBhayibhili libe selisithi lona, ngiyalithanda bathandekayo iBhayibhili lami, libe selisithi kuvesi ngelika 19, emva kwesikhathi eside inkosi yalezo zinceku yafika. Haleluya bathandekayo, ngemva kwesikhathi eside umdala wezinsuku uzadabula isibhakabhaka kuChedamayesi, kugcwala intuthu endaweni engcwele, alahlele phansi impepha amemezele athi it is done, kuphelile. Olensila kahlale lensila. Abanye besebenze ba multiply amathalenta, uyakuthola ubambene. Kuthiwa ngemva kwensuku eziningi inkosi yalezo zinceku yafika, zaqalisa to give an account. Zaqalisa ukuthi zilandisele inkosi ngezikwenzileyo ku planet Earth ngamathalenta azo. Omnye wathi inkosi wampha 5 amathalenta ayewoke 10 million, nanka say 53 million. Omnye wathi inkosi wanginika 2 amathalenta wealth 2 million 4 million, sengile 8 million. Yasibuya umdala umama umage umuntu omuthi umagebhela wasesiza wathi yena ku verse 23, kodwa kweza leyo eyamukele amadola alikhulu yathi inkosi, bengisazi ukuthi ngumuntu olukhuni, ufuna lapho ongahlanyelanga khona, ubutha lapho ongahlakazanga khona. Ngesaba ngasuka ngagebhela imali yakho emhlabathini, khangela nanko kwakho. Kodwa inkosi yayo yaphendula yathi kuyo, ncekwembi leli vila. Ncekwembi leli vila. Kakulandaba ukuthi udla ukudla okuqandayo ngesabatha. Nxa ungafuni ukuba involved ku Pentecost 2024 ugebhele ncekwembi leli vila. Kakulandaba ukuthi wena kawudli inyama, lidla ama-chunks lembhida. Nxa ungafuni ukuba involved ku Pentecost 2024 uyincekwembi leli vila. Kakulandaba ukuthi ubisela kwetshumi lemnikela ingilosi ivilophi iqatha ngesabatha. Nxa ungafuni ukuphatheka ekuvangelini ncekwembi leli vila. Kakulandaba bathandekayo ukuthi ubambe iposition engakanani echurch. Nxa ungafuni ukuvangela uyincekwembi leli vila. Ukuthi ngwathenga amawindi asechurch. Nxa ungafuni ukuvangela uyincekwembi leli vila. Ukuthi ngoku convocation echurch. Nxa ungafuni ukuvangela uyincekwembi leli vila. Inkosi ithi zwana, ncekwembi leli vila. Verse 27 ithi ngakho ke
ithi ngakho ngabe ubekile imali yami ebhanga ukuze kufikeni kwami ngiyamukele ekufikeni kwami ngamukelo kwami kanye lenzalo yakho. Bathandekayo, amathalenta la kuzabe lenzalo. Umlimi angakunika ithalenta lokuchumayela kulenzalo yemphefumulo. Uza kubuza ukuthi wazuzela abangaka embusweni. Amathalenta la lenzalo, umlimi angathi ube ngu-elder, ube ngumdikoni, ube ngumfundisi, uza kubuza wazuzelwa abangaka embusweni. Amathalenta la lenzalo, umlimi angasinika, we have to give an account. Kule profit umlimi has invested in you, wakupha a valuable talent. Habe sesithi ku-28, mamukeni imali linike yena olamakhuli alichumi. Mamukeni 33 kgs of gold. Mamukeni 2 million liphelwano le-53. Bathandekayo, abafana benkayi kule ngoma abayihlabela ethi lalelo talente lilodwa lisebenzise uzubusiswe. Nxa lingele ngoma hlabelela, nxa lingele ntshumayelo chumayela, la lingengelo ukuthandaza thandaza, la nxa lingelo ukuthanyela tshathi thanyela, lisebenzise uzubusiswe. Kulabanye abantu ababe ngabachumayeli, ungabanika kathesi isiduli bayakhamisa kuphela bagonyuluke kungaphumi lutho. Limuswathatha ithalenta. Kulabanye abantu ababehlabelela kathesi ungamnika isigodo uyaphonga ukuqhuqisa ilizwi kungazwakali ngoba umlimi udala wathatha. Ngo-Pentecost 2024 singadlala ngamathalenta, singaba ngomagebhela, umlimi uza kuthatha. Abe sesithi ku-29, ngoba ilo lalo olakho uzaphiwa, kwande kodwa ongelakho uzakwamuka lalokhu alakho. Kuthiwa lalo olakho uzathathelwa lokhu alakho. Leyo nceku engasizi lutho iphoselene emnyameni ngaphandle okuza kuba khona lapho ukukhala lokugedla kwamazinyo. Kuthiwa le nceku engasizi lutho. Mana ngikutshele, nxa ufuna izulu ekucineni lithi nceku engasizi lutho, yikuthi kungabi lomqhele, kungabi lenkanyezi emqheleni wakho. Bele minyaka eminingi service record echurch engazuzanga imphefumulo, nceku engasizi lutho. Ubuleni form kaDoka awuzuzelanga abantu kumlimi, inceku engasizi lutho. Ubumacha ukwazi ibawuteni automatic drill, inceku engasizi lutho. Uleni form ye-master guide elastampa le-certificate nomphefumulo, nceku embi engasizi lutho. Uyakwazi amanotes uhlabela la nxa ucimezile kodwa uzakuzuzela abantu kumlimi, nceku embi engasizi lutho. Ule church manual ozuyithayela ngekhanda nxa usufuna ukukhipha abantu ebandleni kodwa awuzuzi imphefumulo kawulethi, nceku embi engasizi lutho. Ngifuna ukukhuleka labantu athi hayi mlimi, mina bengananzelela ukuthi ngingumagebhela, ngingomunye okade esegebhele, bengikhalele kuba yisebenzi. Bengisitshela ukuthi amphatheki ku-Pentecost 2024, bengisitshela ukuthi ngibhizi kodwa ngifundisi. Mina namhlanje ngimzwile umlimi ekhuluma lami, ngizwile inkosi ikhwazi ikhuza, ngizwile ukuthi ngifihle into levalwe engakanani ovuza iprofit izulu. Ngiyawudinga umthandazo oqhakathekileyo. Sengifuna ukungena ngisebenze ku-Pentecost 2024.
Engifuna ukusebenza ku local church. Sengifuna ukusebenza ebranchini yami. Sengifuna ukusebenza sokuvusa omakhelwane basindiswe, abangane basindiswe, izihlobo zisindiswe, kusetshenziswa italent umlimi amphelona. Ngifuna ukumultiplier. Nxa umlimi edabula isibhakabhaka kucheda amayezi ebuza ngamatalent akhe, ngifune lama litholelile nzuzo. Phakamisa isandla lapho khona sibe lo mthandazo. Bawengcwele ohlala ezulwini. Nampa abazalwane bayananzelela ukuthi bebe ngomagebhela. Ngicela baphande ade sebekugebhele. Babe sebekusebenzisa ukuze babusiswe. Sicela ibandla linyakaze. Akula oyedwa obiziweyo okuvuza ahlale angangena emsebenzini wakho. Sisiza abahlabeleli sisukume, bachumayeli sisukume, ama-teachers sisukume, ama-administrators sisukume, abaku-communications sisukume, abakuma-department yonke sisukume, sikusebenzele size sibusiswe. NgoJesu ngiyakhuleka, ibandla seliredi ukungena emsebenzini ngoPentecost 2024, umlimi akwenze futhi kusindiswa ama-cities. Kabathi amen.